Ivane, imaš 5 sekundi da mi nabrojiš 5 domaćih životinja. 1, Kokoška, 2, pile, 3, kopeta 4. i... Isidora, brzo, 5 sekundi, nabravi mi 5% seksu. Brzo. Naprijed Od pozadi, ajde. Tijana, 5 sekundi da mi nabrojiš 5 pića. Vinjak, vodka, rakija, pivo i tekila. Bravo. Anđice, ajde 5 sekundi, nabraviš 5 polno pronosivih bolesti. HIV, sida, ja... Možeš ti to jače. Marta, imaš 5 sekundi da mi nabrojiš 5 likova iz crtača. Sunđer, Patrik, Sandy... 4. Ivano, 5 sekundi i 5 slatkiša, aj brzo. Krem bananica, marshmallow, Rafaelo. Ajde, slatki puć. Alo, ajde 5 sekundi za 5 vrsta zemljišta.